镜头咱我来看西班牙真出名的观光景点加那利群岛。最近因为这观光客实在是伤过多，甚至是影响到在地人的生活。当地有几啊千个居民去街仔路抗议，希望政府莫阁起饭店，而且都要限制登岛游客人数。 吹向海的西班牙观光景点加那利群岛的居民，在当地20日行上街仔路示威，要求地方政府限制进入岛屿的观光人数，避免观光光害继续破坏岛屿的环境和基础设施。Destructor y devastador de espacios naturales que solo nos lleva al colapso, que agota todos los recursos y que precariza la economía. Canarias tiene un límite, el territorio canario tiene un límite y la paciencia de la gente también. 加那利群岛因为有多种气候、加地形地貌，加上丰富的历史人文，加做旅游胜地。2023年，敢若是去当地旅游的外国游客人次都1390万，是220万居民人口的6倍外。虽然观光收入是地方政府重要的收入来源，占规年 GDP 国内生产毛额的35%。兼过过度观光，加上进入当地买厝度假金条，所以一直增加居民生活加住房的成本，和厝势一直起，居民生活真痛苦。 暂时除了地站租出去的空房以外，搁要伫有名的拉特吉塔海堡起2间度假饭店，引起居民的绝食抗议，要参加示威活动，该坐轮椅。 Esa huelga de hambre es la que tenemos aquí, planteada desde hace ya 9 días, que 6 compañeras están en esa huelga de hambre, presionando, intentando presionar para que realmente se haga caso de un sentir de la ciudadanía, que es que este modelo turístico. 居民因为厝价伤悬，做袂起厝。不过当地政府今年会通过一项法律草案，加强对地租房源的监管，包括限制租金，来保护长期税厝的人，免受通货膨胀的影响。我是新闻台视同朋友。